Igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagaragaye mu mujyi wa Uvira aho cyatangiye ibikorwa byacyo bigiye bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko inyeshyamba za AFC MAA23 cyangwa se MAA23 bahunze uyu mujyi bagafata icyemezo cyo kuvaho. Naho muri suruse z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje yuko muri Walikale MAA23 yahagabye ibitero bikomeye cyane, ariko zikaza guhura n'ubwirinzi bukomeye cyane bw'igisirikare cya FARDC, izi nyeshyamba zikaza gusubira inyuma. Turaza kubabwira yuko muri Minembwe muri Poezero aho ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zigaruriye Poezero bidasubirwaho aka gace kose, ariko na twirwaneho MRDP AFC M23 bamaze gutangaza yuko aka gace nako kari mu maboko yabo, ingabo za leta zitigeze zigatwara habe na gato. Reka nkubwire ngo kanda subscribe niba ari ubwa mbere wisanze kuri muyoboro mushya kugira ngo tujye tuba nawe 5 kuri 5. Iyi ni Kivu update. Kuri iki gitondo rero cyo kuri tariki 3 mu 2026 rero uyu munsi muri Uvira, mu mujyi wa Uvira ahagaragaye igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho cyatangiye ibikorwa byacyo bigiye bitandukanye gufasha abaturage kurinda umutekano ndetse n'ibindi. Ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano ryabaye kuri tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026 rero hagati y'impande zombi AFC M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyana amasezerano agiye atandukanye, harimo no kohereza ingabo za MONUSCO mu kugenzura agahenge ndetse n'iyubahirizwa ry'amasezerano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mujyi wa Uvira. Iki gipolisi rero cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagaragaye muri Uvira muri uyu mujyi aho cyatangiye ibikorwa byacyo. Naho muri Minembwe ibintu bikomeje kuba isanganya aho AFC M23 MRDP twirwaneho bamariye gutangaza yuko Minembwe ikiri mu maboko yabo, agace ka Poezero bakiri kukagenzura, ariko ingabo za leta zamaze gutangaza ko nazo aka gace zigafite katarava mu maboko ya leta. Ni nyuma yuko ku munsi wo kwa mbere hari tariki 2 n'ubundi z'ukwezi kwa kabiri ingabo za leta zari zatangaje ko zamaze kwigarurira utu duce twose tugiye dutandukanye, ariko ubungubu kugeza ubungubu MDP twirwaneho nayo iri kugaruka ivuga ko utu duce iki dufite tutarava mu maboko yabo. Gusa ni ibintu bikomeje kuba akanzaganye kuko na Sylvain Ekeng umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje neza ko aka gace ka Poezero ndetse na Minembwe kamaze kugera mu maboko ya leta bidasubirwaho. Urumva ko ari ibintu bikomeje kuba impaka zigiye zitandukanye. Gusa igitangaje ndetse kandi kitanoroshye nuko imirongo ndetse n'ama network byamaze gukatwa. Ubungubu nta network zihari, nta muntu ushobora kumenya amakuru yaho nuko byifashe kugira ngo abe yamenya uko biri kugenda. Gusa hamaze iminsi bavuga ko kuva iminsi ishize nko kwa gatanu habaye imirwano idasanzwe kugeza kuri uyu wa kabiri w'ejo hakiri imirwano ikomeye cyane hataramenyekana uwigaruriye aka gace. Reka tubabwire ko muri Walikale rero leta FARDC ndetse n'imitwe wa Zarendo FDLR batangaje ko basubijeyo ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za AFC MAA23. Ni nyuma yuko rero bavuze ko mu murenge rero wa Banamurema muri groupement ya Kisimba basubijeyo AFC MAA23 inyuma aho yari iteye ishaka kwagura ibice yakomeza kugenzura, ariko ngo baza guhura n'ubwirinzi bukomeye cyane bwa FARDC nabo bafatanyije ngo ni Wazarendo Mayimaye abacancuro ndetse n'abandi bose, ngo baza kubasubiza inyuma, ngo bituma abarwanyi bahita berekeza muri Mombi rero mu gace ka Barinda. Gusa nabo amakuru aravuga yuko batigeze bajya kure, bakiri hafi aho ngaho kugira ngo baze bisuganye bagaruke baze kuba bakora umurwano ukomeye cyane, baze kuba barwana kugira ngo nabo baze kongera baze kwigarura utundi duce kugira ngo natwo baze kuba batwigarurira badushyire mu maboko yabo. Reka nkubwire ngo uyu muyoboro urabona ko ari mushya, ihangane kandi subscribe, ihangane ntugende udakanze kuri subscribe cyangwa se ngo kande kuri like kugira ngo tubone ko udukurikiye 5 kuri 5 kugira ngo tubone ko wabanye natwe. Iyi ni Kivu update.